بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Lagid manuto akapagilah humir kaya Muhammad gususirana miyawna anaka wa Allah ama begramaw ngangan. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. Rakian susisi ko mga langit agu susisi ko lupa. Guskan yan sumapur walbi mala. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. May tubo na sumanga langit na pangabubengkag ko kapuruaniran. Na sumanga malaikat na iptes bikiran supudi ko kadnaniran. Gui pepengeniran sa maap sutawa matatagu ko lupa. Bedi mataan aswalla nas kanian sumanapi makalimuon. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Nasumiyamangwa sa salakor kanya na mga panarigan. Naswallay tumutunggu kiran. Gukna abas kay sa sarigikiran. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Na lagi dia mana kinilaham na mirka ku Quran na bahasa Arab. Kaan ka mapaka-iktiyar so tau sa Makkah amuran mga ingedagu so makaliliyuton. Guan ka kapaki-iktiyari so alungan na kaplimud. Ada sangka amada dalamon. So sabaad na kitagu ku surga. Na so sabaad na kitagu ku kadag. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Naukabaya wala na mataan na kabali niyan siran ko o kita isa. Naugay na pakasul niyan so tawa kabaya iyan kulimu iyan. Na sumanga derwa ka na daabagyan nirana panarigan guda at tabanga iran. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Inusiran kuwa sa salakaw ko wala ang mga panarigan. Aswalla nas kanya ni panarigan. Gus kanya ni maguyag kumiyamatay. Gus kanya ni gaus kulang wantaman. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Nasuda ka nurun pagayon na siya'y. Nasukukuman yan na si ikwallah. Giyutuman swalla akad nang ko. Skaniya ni siyarigang ko guru na ko pagendud. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Mimbas ko mga langit agusulupa. Singga yang kanunya na puun ko mga ginawa niyo sa mga karuma. Gupuun ko mga ayam sang gaganapa. Pemberembadeng kanunian sa sabapero. Dad na lagi dia na isabugus kanyan sa pupukan nagapupakailay. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Rakian so mga gunsi o mga langit agusulupa. Pupakaulad niyan suriski kutawa kabaya iyan gupupakasempit niyan. Mataanas kanya ni mataw kulang wantaman. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Piyayagian rekano wa okit so ini sugu yanuto ko Nuh gusto inilah hamamir kaya Muhammad gusto ini sugu miuto ko Ibrahim gusto Musa gusto Isa apa mayan degniyo so agama gudinyo to pembela belagi minindara sa gumanga pananako to so ipendulu nakakiran uto so Allah na penggawi ini anon so tawa kabaya iyan gu pengguna naun anon so tawa pepenanang orang ko ono terkanian. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Nada siran bela-bela ginunta ko oriano kaya pakau makirano katao kadengki iran. Na uda suka terwa miyaw na apuun ko kadna naka ataman ko taali kami apento. Na miya ko kumsiran din. Na mataan na susiran na piya kapangwaris ko kita bamiyaw rianiran. Na matatagudin ko kasisang kapuundar kanyan sama payaga kasengka. فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Nama kapantagro na panulong ka, guuntulang ka so ini sugur ka, guding ka pengunuti so mga nangairan, gu terwang ka apiarati ako so ini turun wala kitab, gu ini sugura ka na paginuntulan ng koskano, so Allah ikad na nami gukad na niyo, arkami so mga galab kami narkius so mga galab kiyo. Da aridu koletami gultiyo. Swalla na timuuntanon yan gurun su kebulusan. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Naso siran nag-iisiran makipipawala makapantag kwalla ko oriano kaya tarima arkanian. Naso dawa iran na ilang si ikukad na niran. Gumiya ka to siran sararangit. Guad na bagyan niran na siksa asangat ko akhirat. Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan. وما يدريك لعل الساعة قريب. So Allah so tumirong ko kitab kaan mapayag subnar gusto timbangan. Naantay kapakito kawan yan rakasama si kanasubangkit na marani. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يؤمرون في الساعة لفي ضلال بعيد. Pupagaloka-loka na ya o sera na diron mapaparatiaya. Na sumya maratiaya na ikalakiran to. Kakatawa nira na mataan to abnar. Bedi mataan na sera na pupumawal ko bangkit na matatagudin ko kadadaga mawatan. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Wa huwa al-qawiyyul aziz. So Allah ay masaling gagaw ko mga uripan niyan. Pupakalaan yan ko riski sutawa kabaya yan. Guskan yan sumabagra dumadaag. Man kana yuridu hartha al-akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu hartha ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib.
Satawa kabaya iyan subalas ku akhirat na pagumana namirun subalas terkanian. Na satawa kabaya iyan subalas ku dunia na bagana mirun. Na da abagian iyan ku akhirat akipantag. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dhan bihi Allah. Walawla kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innal zalimina lahum 'adzabun alim. Baad na mga sandugo ira na mimbaal kiran ko kita disugun skanian wallah na udah suka terwa ko kumana miyauna na miya ko kumsirandun na mataan na sumanga derwaka na ad na bagian ira na siksa malipedes. Taral zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladhina amanu wa 'amilus salihati fi rawdatil jannat والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Kiling ka sa mga derwaka ay kalakiran suping gelebkiran agiuto na pekatanakiran na sumya maratea guping gelebkiran sa mga pipia na si ko mga pipia derpa ko mga surga kekawairan sungani na kabayairan si ko kadnanian giutuman nas kanian so kakayaan na mala. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Giutuman sa pepenutulan wala ko mga orepnian asumya maratea gupinggalab kiran sa mga pipia teruang ka ada pengeningkor kano sa makapantag saya asokay inunta sokang giginaway sa ko mga tunganay nasa tawang galubog sa mapia na umana na meron roo sa mapia mataan aswalla na manapia masalamatan. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Inuirang gitirwa, iinang kubiyan swalla sa kabukag, na ukabaya wala na ketiksiyan suku sa uka, tipid nu wala suribat na pakapengutaraan yan subnar sabab ku mga katiro iyan, mataanas kanyan ni mataw ku, sisii ku mga raraba mga pamikiran. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Gus kanian sub terima ko taubat tapuun ku mga orepnian. Gup maaf ku mga rarata. Gukatawan yan sugiin yung gulaulaan. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Gup terima ko sirana miya maratea gupinggalub kiran sa mga pipia. Gupagumanan yan siran ko kakayaan yan. Nasumya mangungkir na ad na bagyan nira na siksa asangat. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Na upakaula do wala suriski ku mga orepnian na mga landa da sirandin ko lupa. Na ugaid na ipturunyan si eko diyang kaakabayaian. Mataanas kanya ni kaip ku mga orepnian na pupakailay. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Guskan yan sa pupakatoron yan sa orang ko oriano kaya dekiran sa Panginam. Gupembember ko limo yan. Naskan yan sa panariga na pupudiin. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Napad ko mga tanda iyan so kiadna ko mga langit abuso lupa.
Gusto ini para kian sa duo tua mga beraniyawa. Naskanian si iko kalimudakiran amay kakabayayan na gausian. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Nasadin sami sugat rekan watiuba nasabab ko pinggel buku mengalimani wadusa na pemaaf sama dekal. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Na di kanu den makapalagui ko lupa guda abagian ni wasalakaw ko Allah panarigan guda ama makatabang kanu. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. Gupad ko mga tanda iyan supaya mangetas ko kaludanan dalagi du mga palawa mga kapal. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. O kabaya iyan na mapakalangan iyan sundu na kebeloy sira na kita tangan ko liawa o kaludan. Mataan na adna matataguro umana titu ang mga tanda ko umani mapantang masalamatan. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. O di nakikagmian siran sabab ko pinggalab kira na dusa napmaap sa madakal. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. Nakatukawan o sira na pumawal ko mga ayatami ada kapagupasaniran. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Nasadin sa pagkibigirkan wasyay na matagsagada karimberan ko kawiyag-wiyag ko dunia. Nasusisi ko wala abalasi tungwagu kakal. Abagyan o sira na may amaratiyagu subusukad na nirani sa sariganiran. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Gusiran na panananggilaan niran sa mga laadusa gusto mga pakasisingay. Guigira akera rangitan siran na pinapisiran. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Gusiran na tiari mairan sukad na niran guini pamayan degiran so sambayang. Gusto penggulaw laan niran na pepemaguda sa aniran. Gusto sabad guini bagay mikiran na ipepemagayiran. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. Gusiran na igira amiya sugat siran o kaanyaya. Nasiran na pagato siran. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Na ayabala sumarata na marata alagi diyan. Nasa tawa maap gumaki pesada ko ridwinian. Na subala sarkanian na miyatang kedkuwalla. Mataanas kanian na dinian kebabaan sa mga salimbut. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. Na mataan na sa tawa miyato ko oryan o kianiayan yan na siranman na dakiran ilalan ko siksa. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Ayabuad na lalanun o siksa na si eko sira na pagganiayaan niran sa mga manusia. Gupapangalan da sirang kulupa sa diuntol. Siran man na adna baginira na siksa amali pedes. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Namataan na sa tawa pentang gunumapi. Namataan na giyutuman na pedden kumapi ako mga ula-ula. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. Nasatawa dedegnu Allah, na da abagian niya na panarigan ko urian yan, na may laing kasumanga derwaka ko kasandengiran ko siksa, amat terwiran, aba adna oke takapakakasuy ko dunia. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Nakailaing kasiran na paganagan siran kawapo ya makasasangkop siran puung ko kahinaan. Makapupangilay siran sa kailay amasul na teruono siran na maratiya. Amataan na ay mga lugi na soliyugiran sumanga ginawera na gusto mga talo kirang kwalungan na kiyama. Tanudin, kamataan na sumanga derwakan na kitagu ko siksa at tatap. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Nakailaing kasiran na paganagan siran kawapo ya makasasangkop siran puung ko kahinaan. Makapupangilay siran sa kailay amasul na teruono siran na maratiya. Amataan na ay mga lugi na soliyugiran sumanga ginawera na gusto mga talo kirang kwalungan na kiyama. Tanudin, kamataan na sumanga derwakan na kitagu ko siksa at tatap. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. Guda mabalo ya bagian nira na mga panariga na mga tabang kira na salakaw ko Allah. Nasa tawa dedegnu Allah na da mambagian niya nalala na unton. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Tarimaan niyo sukad na niyo. Kuda pan kapakataling umawalungan na da pekarnon ko Allah. Da abagian niwa kelindungan sa alungan ito. Guda abagian niwa kapakaungkir. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. Nautaligod sirana da miskasugua sumisiap kiran. Da apaligo terka arwar ko kapa makasampay. Na mataanas kami na igirap ya kata amami sumanusia sa puner kami alimu. Na isunurian uto. Na umasugat sirana marata sabab kuminiw na umangalimay na dusa. Na mataanas sumanusia na da atadmian. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Rakwalla sukapaar ko mga langit agusulupa. Pagednian sunganin na kabayayan. Pembeganian sutawa kabayayan sa mga wata mga babay. Gupembeganian sutawa kabayayan sa mga wata mga mama. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Udi na pakasengi-sangi inian sirana mga mama agu mga babay. Gupembeluin yan sutawa kabayayan na balak. Mata naskanyan ni mataw wagaos. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء
حجاب وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. Nada mapatut ko manusia ubembitiarain skanian wallahi nun tau ilahem udina seeko sabala arnding udina sumugu sasugu na ipegilahem yan sa sawab sa idinian so kabayayan mataan skanian ni mapuro amaungangan. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط mustaqim. Na lagi dia mana kini ilaham namir kaya Muhammad ku Quran ku unku sugu nami. Da ko betadkai bangka kata weguni wantu na asu kitab. Gu antu na asu para tiaya. Na ugay na bielu yami utwa sindo. Apturu nami sa saba perkanian sotawa kabaya ami ko mga urip nami. Na mataanas kaya Muhammad ititu maka pengguna na uko kita maka uuntol. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Okay to Allah asukir ko ngani nasisi ko mga langit aguso ngani nasisi ko lupa. Tanudan kasi ibu ko Allah pekandut sulangwan taman ap kekakaulaula.